abarukumanya omugenzi Job Ayub Katarwa nibagira ngu abira amazire ebiro binabuzire nuko kutaho kumuronda bakamushanga feriro mu nju ye. Namulinda yabura kiro kindaga kanzinduke nje kusera umukozi wange biruka byabindi tinkumurora na ikaho nasanga enju ekingire ensera niziretu mu idirisa na tere nduru na yetabataka bayita chaimani na polisi chorigi twasanga umuntu afiye yayicanga n'umukazi yamara yamusiga mu nzu yajaki yayegendera bakora n'endagano ko bayahukana nangwa Job we yanga kusayininga yajatinyutinka akora endagano yo kwahukana n'umukazi wanje ni mwendo ati Job aho niho yatandikiye nderambi yabo kunyowaraji stress yaguma mu nzu wenka. Ogen Christopher mukuru w'entebe yo kubanza ahabwa kisagazi yayoreko kwatwaho ahaba umuntu wo kufa omumiringo etetegerezibwe konka najango omuntu ogu abire nakunda kunywa marwa baitu itwe nka bataka rundi nyoka cyamanuwe nitekereza nti msejo gasoko bayisirwe abo isonga yogama ngo mukaza kagenda kana kasigara liwenka munju womu so yaguma nakosa muno cyokunywa nkageza bukanga nichakatano chenyine nkagama nchonga mara togaleka ngaje kwita ntina no kuya mulima kwa sente zinkobo nisukungereza. This person has been brought in by police and is suspected maybe might have died or have taken a period of around 2 to 4 days inside his house. Ombirwa mugenzi gwatwarwa hirwaro rya Kasese Municipal Council gasha kwa Gilbert Mangs.